anam spirit neart fírínacht. Cata óchide. Fáin í imlachán. Céman is tú éidir mar nach bhacha riomh henatu. Tan tú a cúló siar ó gach aim agus fís a bhí riomhagun. Mar húpla, mar chlán. Ná habar é sin nó. Tá demlína den héad tugan sogam san eisling gailteachta. Il brein misting marálta iad charp. Tréige im hig héin. Carai menis! Television's a bit loud, isn't it? Hello. A little less volume in the box there, please. Hello. It's on my last scale there. TV's a bit loud. Wouldn't mind, would you? Hello. That's worse now, isn't it? Hello. Again. Don't think you quite got me there. I said down. It's too high. Row 4. Okay? Jesus Christ. What's the fish like here? Does this mean white wine sauce? I've been thinking about the white wine sauce. If they get the white wine sauce... Right. This fella is taking the piss. Look, mate, we came in here to enjoy our meal. We came in here to enjoy our meal in a pleasant environment. This is unpleasant. All right. Now this is better. What about these seats here? Hello. What have we got here? What have we got here? I can't tell with all the Jesus sauce. Do you do the sauce on the side down here? On... for fuck's sake! Local loon. Wacko! Freak! Tá blas aisteach ar a tíos go teannach bhfuil? Níl tú. Bhín tú ar a delfís. Bhín tú breanmhar mar sin? Nach chuige sin ann tú. Ar son na cúise. Tá iní nóga gamsa go baile. An cuma leat anima chur ar fís a pápéirde? Fiber be? Más má leat gur me ma anima ar fictúrde. Bhrála hir sin. Tá misnach ag tepare. Well, tá na pictúrí hostáir am a humra. Gailgeoir mar sin. Ní flór go dar anmhráú lasad. Tá tebethe glanarm sa éon inspráid húirt do minín héin. Cáilí marnú me dó dhéag. Héad se nachas crán nar bhí sé ag tafada Scannán neamhsplach Gaeilge. Cailech má bháir héna dimbis do radio bhrála chailena. Gurm leban am de. Ní chainteoir a chaile nó chuchas mé. Tógach im lách líam mé. Wag mú winter sa go Connemara níor me 8. Is as black líam muide freisin.
Ach mas go a hálas ducha se. Na mai all aspa muí na sa Gaeilgeoir le sin nó aspa misní nó dóchas beidir? Aspa caintóirí sa Gaeilge setting. Inishchan, Cerdyn Rud is mishnúla. Rinne te sirio vers am na Gaeilge? Chol is peg sales, is piléir a rím le céile in nán uair a bháin. In áiríris. An os paint ar fógraí bóir? Tá mi se cant ar de híal nó de chláintin nó de bachar am oil. Tá gá láthar tóideal in tríhéine a gona mar in Nocht, agus fear slándana i míomháis in osca down na Gaeilge. Cur a gás, gúil tú ag sléifteacht. Agus tá tú le tain. Agus beidir sin tú de chais. Nis, tá sé gairí ceover. Agus doracha. Ní bhagaí at a rúne beg cuachta i de fón. An bhfuil tú gáil tríalt dochtúr le Gaeilge áil. Gluich cinú nach. Speorídí bhírin. Lana, Tarfala. tóigh mé téitos lom. Cad a hála? Tá ba box gliste got. Man as mó fiar ar fad a tan fa trícht me chá. Ní fiach éine abad ar chorsús leis an mental persecution. Géir leanúnt íntaine, agus ní léon gá ionta ar méle, ha? Fuck you, Éana, agus fuck the chud Gaeilge. Sure the hasins a watching is no. Bola ma crackin. Beag boiler sin. Is fáin nach an áú I a brac. Gúin tír se chu beg. Agus na Gaeltachtaí áiríre chu congarach le na chéile. Ach fóscúil folklórí difriúil adran arnús dearann sib se alt. Dearann muid a rútín. Dearann muid a slócht. Is dearann sib se cíach.